trebalo mi je užasno puno da se upoznam i ovo što sam upoznala mi se jako dopada. Ti možeš imati viziju, ali za viziju treba puno istih vizionara. I super je da se ti tu negdje ne slažeš s tim ljudima. Da. Jer ta različitost te spaja. Mene ti niko ne zove na dejt. Zašto bih se ja trebala javiti svaki put kad me netko zove? Di piše da smo svi dostupni uvijek? Dobro, ja bih za sebe rekla da si opasna šefica ili misliš da si friendly? A znaš šta, ja sam od trenutka koji ja smatram da je to najveći moj problem. Ja mogu za sebe reći da sam ulično dijete. A dobro, ti već imaš i uhodan tim ljudi, tako da ja i želim možeš biti dostupna malo. sad sebi. Ti prijateljstvo moraš njegovati. Da. A ljudi to zanemaruju, misle, malo tu su. Kako si kad si zaljubljena? Jako Jel... Hello, dobrodošli u naš žurnal Unfiltered podcast. S obzirom da nam je ovo prva epizoda, sasvim je logično da pozovemo veliku šeficu, ženu koju se dive svi muškarci i žene u Hrvatskoj, Ivu Radić. Hello, Iva, izgledaš prezgodno, koji uvijek. Hvala ti. Najava je baš. Zadovoljna si, dobro. A danas nam izgledaš 100% i ti uvijek izgledaš koja si na 100%. A reci mi, šta se događa kad Iva nije na 100%? Da li se raspada sve oko tebe ili... Ne. Često nisam 100% i nažalost niti tada se ne može ništa raspast zato što bi se raspalo ne znam koliko života. Prije svega moj život, pa život moje djece, onda život tima, žurnala, a i energetski sam toliko jaka da vjerojatno i cijela moja okolina bi se raspala da sama sebi to dozvolim. Mada i kad si dozvolim, to je onda moment kad ostajem kući i ne idem nikam. Doma spremam, čistim, slušam muziku, kuham, šutim, ne javljam se na telefon. A dobro, ali osjećaš pritisak zbog toga, jer mi svi koji te gledamo na van, nama se to čini tako easy, i žurnalovi parti, i način na koji i ja sam svjesna da to nije easy, ali... Ne, kad odlučim, meni je bitna samo odluka. Ono što odlučim, uvijek stojim iza toga, što znači kad odlučim da se isključim. Najčešće to bude zaista u ovim kriznim momentima godišnjim 12. mjesec, to je prvi poslije Božića, Nove godine, i sad će to nekad biti. Znači iza žurnalovih partija. Ne nužno iza toga, ali imam i intermeca po svakom mjesecu, uzmem si barem 2 dana da ne izlazim iz kuće, trebam sebe. Znači to su neke tvoje tehnike, kako se nosiš sa stresom. Da, trebam samu sebe, da, moram se vratiti k sebi, jer najčešće sam svuda, a ja se nekako kao da je svuda, znaš, a želim čuvat sebe za sebe. Pa dobro, i ti ako se ne resetiraš, sigurno ni ne možeš biti toliko uspješna i održavati to. Ne samo to, nego vidim da mi i kreativa šteka, da sve ono što mi inače u malom prstu da zapinje i definitivno da trebam odmak, a s tim odmakom puno bolje vidim i dobro i loše, što ponekad nije dobro. Tako da se često i bojim isključiti, da ne vidim ono što intuitivno čak osjećam. Ali i to je okej. Volim kad vidim i loše stvari, tako da znam da mogu mijenjati, da djelujem i na sebe i na to što me eventualno smeta. Znaš, susreti sami sa sobom su ponekad vrlo bolni. Tako i moji. Ali ja ih priuštim često sebi jer smatram da u svakoj toj nekoj boli i nekim istinama koje skrivaš samo od sebe, da spoznaš puno stvari, upoznaš sebe, a i prepoznaš neke stvari oko sebe, neke ljude, neke odnose i tako. A dobro, to što si ti perfekcionista, ali to s godinama malo otpuštaš, jer ja možda sam bolesnija. Vidiš svaku sitnicu, a tebi ništa ne propusti. Da li si, da li otpuštaš ili samo uživaš u tom svom daru da ti to sve vidiš? Kad sam kući vidim sve po kući. Znači, onda dobro, kad si na poslu vidiš sve na poslu. Da, mislim da sam, mislim da mi je to velika mana. Jako volim da je sve pod kontrolom, a to je tako nemoguće. Jer mislim, ja s tobom nikad nisam sjedila na piću, da ti nisi paralelno radila 5 stvari. Točno. Od kontroliranja fotki koji ide van, do kontroliranja članaka, dogovaranja ovog podcasta. Znači, dešava se život svakodnevno. U svakom slučaju, iz minute u minutu, moj dan je nepredvidiv.
zaista šta god si stavim na listu obaveza, najčešće se desi da te obaveze ne obavljaju, nego sasvim nešto drugo se izdogađa, što znači da se život ne planira, nego se živi. Isto tako, sve ono čega sam se bojala u tom danu ili čega se bojim narednih dana, najčešće se to ne dogodi, nego sasvim nešto drugo. Dobro, to je zlatno pravilo za život. Da, zlatno pravilo za sve. Da. Tako da sam naučila i rekao je moj psiholog, psihijatar. Dobro. Kako god da se zvao, kako god da ga nazivamo. Svi imamo svoje dobre prijatelje. On je rekao, živite, gospođo Iva, pol sata za pol sata. Ja kažem, mogu 15 za 15. Jel on probao s tobom pola sata da shvati da to kod tebe ne funkcionira? Isključim telefon i provedemo sat vremena. U svakom slučaju, kad vidim da je gusto i kad je napeto i kada ne mogu isprocesuirati sve, pustim, razmišljam u tom trenutku, taj tren, taj minut, 15 minuta za sat vremena nova priča. Tako da imam neki svoj obrambeni mehanizam i način funkcioniranja kako da sama sebe resetiram. Dobro, a šta bi u svom nekom karakteru, ne znam uopće kako bi formulirala pitanje, izdvojila recimo dok si prolazila težak razvod i nosila si se s izazovima samohranog roditeljstva, ti si izgradila preuspješan biznis. Kak? Gdje nađeš snagu? Pa ja mislim da to... Prkos, inat. Ima i toga, ali u tom trenutku da pitate sve jednu mamu, ja mislim da je to moment koji ti dobiješ kada postaneš majka, a to je opstanak, egzistencija i čuvanje svog gnjezda. To se meni dogodilo i čak sam sretna da mi se to dogodilo, moram ti biti iskrena. Bilo mi je jako teško. Nisam vjerovala da... Čak nisam niti stigla misliti da li ću moći ili neću moći. Suštinski nisam neki tip koji je imala previše, niti čak dovoljno samopouzdanja. I to sam radila dan za danom. Ja nisam imala lejer i prazan hod da uopće razmišljam o bilo kakvom neuspjehu, nego sam imala opciju ti to moraš. Opcija odustajanja nije postojala. Šta me drajvalo, to je, kažem, samo klinci i sve potrebe koje su njima bile neophodne, kao i potrebe osobne, što je neophodno svakoj mami da bude ok, da bi djeca bila isto tako dobra. A uz to i posao koji je tada, naravno, imao manji broj zaposlenih, ali i neka briga i odgovornost sprem tih ljudi. Vjerujem mi da sam u tom trenutku možda bila puno bolje i mentalno i psihički, jer je to neki početak borbe bio, nego što sam bila eventualno nazad 2 godine, kada kada je toliko do svega da ti se fleševi vraćaju od... Pa zato što nisi stigla procesuirati te neke borbe. Upravo to želim reći. Ali u tom periodu, ono što se sjećam u magli, jer sam negdje potisnula sam, bilo je dana kada baš je bilo teško. Znači, bilo je plakanja da djeca ne vide, inače ne volim plakat, nego plaćem od ljutnje najčešće. Da. A ovo je bila zaista, sama sebe sam gledala, mislila sam si, shit, ne smiješ biti, ne tugu, a tuga mi se dešavala, jer sam ja u stvari oplakivala jedan svoj život koji sam ja mislila da je zauvijek. Da. Ja sam još ta generacija, sad ću reći koja generacija, pošto gospodin Bijeko ovdje koji nas snima je generacija mog djeteta, tako ja sam ona starija generacija koja je i dalje težila i tako sam odgajana i u stvari sam cijeli život samo maštala da budem mama, da budem neka figura unutar svoje obitelji, da imam svog muža koji, znaš think pink, to je bilo to. Ok, ali dokazala si da možeš oba dvoje. Ne, ja sad pričam, što sam ja željela, a to što je život meni namijenio, to je sasvim nešto drugo. Genijalno da se dogodio raspad sistema i da sam sebi dokazala da ja to mogu, jer sam ja u jednom trenutku mislila da ja ne mogu apsolutno ništa. Mija, ja nisam uopće znala tko sam ja. Da. A mi pričamo o ženi koja je tada imala 40 godina. Da. Ja ne pričamo o djevojci koja je trebala ne znat tko je ona sa 25 kad sam rodila svoje prvo dijete. Tu nam je i došla ideja za podcast, jer mi stalno govorimo, sad kad neko uđe na tvoj Instagram i generalno prati tvoju karijeru, misli kao
Sve savršeno. Ne, ja samo imam jedan dobar obrambeni mehanizam i mogu ti se nasmijati u svakom trenutku najbolje ever ikad. Da. I to je to. To je ta slika koja traje 1 sekundu. Sve ostalo je slano život. Daleko od toga da ja u nekim stvarima uživam i bez daljnjega ja sam presretna da smo mi ovaj podcast napokon napravili s ovim divnim ljudima, mladim ljudima koji su mi otkrili beskrajno puno stvari o sebi od ovih 20 minuta što sam tu čekala i uživam biti u ovim godinama gledajući u konačnici moju djecu, jer su to sve ljudi godišta moje djece, kako stvaraju, koliko su napredni i brži i koliko mislim da nikad neće doći u situaciju kao ja da se pitaju tko sam ja. Da. To se njima neće dogoditi. Pogotovo u tim nekim početcima. Ne, to se njima ne može dogoditi. Zato što oni već sad znaju tko su oni. Oni su, kao što sam ja odgajala svoju djecu, puni samopouzdanja, oni znaju da vrijede, oni znaju da moraju stvarati, oni znaju da trebaju se ostvariti i oni znaju da biti u nekoj zajednici, ali ne izgubiti sebe. Mislim, nadam se da znaju, jer da ne znaju sigurno ne bi već bili ovako uspješni i radni kao što jesu i puni samopouzdanja i puno velikih projekata koje je iza njih. A ja to nisam imala. Ja to stvarno nisam imala i to mi je jedan od velikih hendikepa. Ja ti moram reći da možda unazad nekoliko godina sam svjesna, ne sebe kao sad... Da, umišljeno ili nešto. Ne sad to vizualno, to uopće niti ne gledam. Pričam ti o sebi kao osobi, kao ženi, kao mami, kao prijatelju, kao kćeri, kao poslodavcu. Trebalo mi je užasno puno da se upoznam i ovo što sam upoznala mi se jako dopada. I sa svim manama i sa svim vrlinama ok sam si, volim biti u svojoj koži i volim sve te moje mušice i demone. Isto tako volim što imam sve te ljude dugi niz godina pored sebe, što znači da, mislim, nešto znači. Da. Puno govori o čovjeku. A ovaj posao mi je donio ono što u stvari ja nisam znala da imam, a to je tu vještinu stvaralaštva koju sam negdje u nekom svom mikrosvijetu ja i imala i živjela u svom domu, u selidbama, u raznim zemljama i uvijek sam nešto stvarala, zajednicu, dom, društvo, ekipu, bla bla bla. A ovo je sad posao gdje živi 50 ljudi od ovoga. Ti si zapravo te i neke stečene vještine iz prošlog života prebacila u ovo. Da. I taj socijalni moment koji prepoznam kod sebi da mogu sa svima i sa svakim i da mi ništa nije teško i da volim biti na dohvat ruke svakom, da mi to nije problem, čak dapače da u tome uživam, da sam užasno sretna da svatko ima neku svoju priliku, jer ja stvarno sa 25 godina ja nisam niti znala što ja hoću. Ali misliš da je to tipa da su današnje generacije možda svjesnije toga zbog tih društvenih mreža? Uvjerena sam. Pa ti samo znaj da unazad 12 godina, sjećam se, živjela sam u Ateni i bila sam trudna sa zadnjim djetetom, imala sam 35 godina. WhatsApp nije postojao, Viber nije postojao. Najviše novaca smo vani kad smo živjeli trošili na telefone. Niko me nije zvao, svi su napisali Z i to je bilo puno jer si potrošio SMS. Znaš, 12 godina se dogodio smak svijeta, mi besplatno pričamo, mi se gledamo, znači ti si se trebao adaptirati na nešto jako brzo i ti naši klinci su se u stvari rodili u tom dobu i oni to žive, to njima normalno, oni ne znaju za digni slušalicu i okreni onaj telefon. Mislim, svaka generacija ima neki svoj križ. Ja ne mislim ni da je ovoj generaciji... Ne, ja mislim da je meni teško sa tom generacijom. Jer u mom uredu ja volim imati ljude koji su mlađi, koji mene nečem uče. Ja dođem kod Doroteje, kod Ivone, ja mislim, daj mi objasni, mrtvo hladno pojma nemam. Da. Znaš, i meni to nije sram reći. Ja sam old fashion žena. Meni je to cool. I ovaj svijet zaista ostaje na njima. S tim da i ti njih dosta učiš, jer ja mislim da ove neke generacije koje će tek sad krenuti raditi, da oni misle da je to sve puno kraći put do uspjeha. Mislim, malo su privilegirana generacija. Mene to straši, evo to me straši, da ti ne možeš naći radnika koji ti želi raditi 8 sati, da ti nemaš moment, tate, mama su mi rekli da ja moram imati socijalno, mirovinsko i radni staž.
Da. Što je možda stvarno jako glupa stvar. Ali meni su rekli da ja to moram imati. Moraš biti kreditno sposoban, moraš si kupiti stan. Jer prioritet da imaš stan, pa onda imaš obitelj. Ja ih ne krivim jer oni na Instagramu vide samo zadnju postaju. Ali to nije samo Instagram, to je generalno ta nova generacija koja živi od danas do sutra i kojima to nisu prioriteti. Njima je prioritet putovanje, obrazovanje, biti super isfuran. Biti na 108 festivala, doći doma, mama ti spremi, tata te odveze. Znaš, ne znam kako ti kažem. Mislim da nisu bili dovoljno na ulici zato što ulice više niti ne postoje. Ja mogu za sebe reći da sam ulično dijete. Svaku rupu sam znala u svom kvartu. Ja mislim da sam zadnja generacija uličnog djeteta. Ali ja to ne bi dala za ništa. Da. Baš za ništa. Zato što to što stekneš na ulici, to je najveći fakultet na svijetu. Ja sam uvjerena. Ja svoje djeci kažem, odite vani, dajte. Gdje su ti prijatelji? Po školi. Kako ono? Ja nisam ulazila u kuću, nisam znala di živim. Da, ostavila bi samo torbu, pojela ručak i to ako bi pojela. Tako da to je dobar balans mene kao neke generacije koja odumire. I nove, dobro, dramatično. Nije dramatično, ne govorim ti, u ovom svijetu se netko u mojim godinama jako teško snalazi, zato što je jako brz. Ja imam užasno puno energije. Ja gledam, znaju me nazvat moje prijateljice, kažu mi odakle ti snage. Ne znam. Ali to je taj adrenalin koji mene još tjera. Dok kad ću ja to moći, ja to ne znam. Ali evidentno mogu. Da li je teško? Jako mi je teško. Nekom drugom na mom mjestu s manje godina bi to bilo znaš, ništa. Ali u principu to je ta neka moja prednost gdje ja ne stajem. I ja na takav način motiviram i svoj tim i sama sebi kažem, čuj, ako mogu ja, onda može i njih 20 u uredu. Mislim, 5 stvari odjednom raditi, ali nisu svi Iva Radić. Nema to veze sa imenom i prezimenom, to ima veze sa tom nekom ambicijom, sa stvaranjem, sa željom. Kad ja vidim da nešto dobro napravimo, nema tog novca, ja niti ne znam. Meni je novac imaginarna stvar. Meni je samo bitno da je to. Da možeš isplatiti plaće, da si to to je to, naravno, ali kada vidim projekat koji je wow, ma next, idemo dalje. To je to, znaš, mene to drajva. A koji su ti neki ključni trenuci u karijeri na putu do ovog uspjeha koji si onak prepoznala i bila ok, na dobrom sam putu? Jesi se uopće Pa, znaš šta... Jesu ti bili opipljivi u tom trenutku ili tek sad iz ove perspektive vidim kako je to sve izgledalo. U tom trenutku ti najčešće ne vidiš realnu sliku. Ono što ja mislim da je najveći poduhvat uopće cijele moje priče poslovne, taj da sam ja bila dovoljno hrabra. Evidentno nisam luda, to su mi rekli. Hrabra jesam. Imamo papir. Hrabra sam bila iz razloga što je to u stvari jako odgovoran i velik posao. Ti ovdje prodaješ, u tom trenutku smo mi prodavali lijepu sliku, priču koju sam ja na 100 kanala, na 100 vrata došla, kucala i pričala o njoj. I sada netko ti može vjerovati ili ne mora vjerovati. Ja smatram da sam bila dovoljno uvjerljiva i da sam svojim... A kasnije si opravdala. I opravdala, da svojim poslovanjem i načinom poslovanja, to jest projektima, i pokazala da mi se može još više vjerovati i zato je ta priča i cijeli žurnal tu gdje je. Odmah da naglasim, ja kao ja sama to nikad ne bih mogla napraviti. Znači, iza mene stoji tim divnih ljudi od početaka. Znači, to je uspjeh svega. Ti kao individua možeš uspjeti u jednom takvom sportu, ali u ovom poslu, mislim i gost koji će biti poslije ovdje, pretpostavljam da je to isto rekao, ti možeš imati viziju, ali za viziju treba puno istih vizionara i puno pogleda u istom smjeru i ti onda ganjaš, stvaraš i super je da se ti tu negdje ne slažeš s tim ljudima. Jer ta različitost te spaja ako imaš isti cilj. Ali to su isto te nove generacije. Ja mislim da one se uopće ne ustručavaju reći svoje mišljenje. Ne, meni to je genijalno. Brutalno. Meni to kad meni neko ko me mogu biti mama kažu ne Iva, to vam nije tak. Molim?
Da. Ja to zaista uvažim. Da. Ali imala sam tu sreću da sam počela raditi sa osobom koja je i starija od mene, koja ima puno veće iskustvo nego ja, dugogodišnje više iskustvo nego ja, to je Lana iz Alert agencije, koja je meni dan danas i privatan konzulting i konzulting za firmu, ne? Tako da nas dvije u onoj generaciji prošlosti, sa novom generacijom smo zaista napravili mix and match svega i zajedno sa našim projektima pokazali klijentima da smo, mislim, preteći vodeći u ovom biznisu. A je li kad sumnjaš u neki projekt, na koji način se resetiraš? Mislim, pretpostavljam da to ne pokazuješ svom timu, ali sigurno kao neko ko je odgovoran za toliko ljudi imaš neke svoje sumnje, strahove. Pa je uvijek bilo i kikseva, mislim, ja nekako pokušavam biti dio toga. Nikad ne smatram da je jedna osoba odgovorna za bilo kakav kiks, tako niti u našoj firmi. I kad grešimo, mi se zovemo svi mi. Ko je pogrešio mi? Nema imena i prezimena i nema upiranja u prstom u nekog, sorry. Ali se trudimo da ne pogrešimo. Dobro, ja bih za sebe rekla da si opasna šefica ili misliš da si friendly? Znaš šta, ja sam u trenutka koji ja smatram da je to najveći moj problem. Prije kave si jedna osoba, poslije kave druga. Ne, to svakako da, ali ono što bih voljela promijeniti kod sebe je to da reagiram češće i laganije. Da. A ja ne reagiram često. A ti si emotivac. Ne, ti nisam. Nego ja znam svoj karakter i onda pokušavam izbjeći reakciju bilo kakvu. I onda izreagiram na takvu banaliju da uopće sve ono što je jako važno padne u sjenu i nema težinu, poludim na apsolutno nebitnu stvar ili u tom trenutku jako bitnu, ali to je akumulacija svih prethodnih nekih situacija na koje ja nisam reagirala misleći da je to ispravno. U stvari to je vrlo neispravno jer je komunikacija nešto što je užasno važno u ovom poslu. Od tempa rada i načina kako mi radimo i koliko mi radimo zaista 24/7 je nemoguće da svakom u tom trenutku kažeš gle, ovo nije okej, ovo nije okej i sve to negdje stavljaš po strani u ladicu, to ću u ponedjeljak, sljedeći, ali se desi 20 ponedjeljka i ti jedan ponedjeljak dođeš i kažeš, to je taj ponedjeljak, ajmo sad. Sad je, onda je onda je uf. Da. Znači, ali mi ne znam, jesam, friendly sam, ja volim biti sa curama, ja sam, dobro sam. Znači, hijerarhija u firmi je da je nema. Ima je, kako ne? Pa to bi bila raspad sistema. Ne. Mi imamo timove, uredništvo je jedan tim, marketing je drugi, ja sam između i balansiram, najčešće me liša nekih informacija koje ne trebam znati u tom trenutku, što ne volim, jer sam control freak. To je bolje za tebe. Dobro, da, ali to su pametno napravili. I ono što volim da su oni zadovoljni. Ja volim da one dođu sretno na posao i da uživaju sa svojim kolegicama, da nikom ne stojim na glavi. Mislim da im je zaista lijepo. Ili se ja jako varam, ali želim da mi se kaže. Ili su im toliko dobri uvjeti da ti ne govore da im nije lijepo, tako da oba dvije opcije. Mislim da se ne žale. Dobro, s obzirom da je ovo Unfiltered podcast, reci mi kako balansiraš privatni život? Ne mislim na djecu. Pa znaš šta, imam ga. Sa poslom, imaš ga. Imam ga. Uspiješ i to imati? Pa imam. Najčešće on trpi na način da svu frustraciju poslovnu prebacim na njega, što nije na privatan život, što nije okej. Tu smatram i djecu pa i partnera. I to mijenjam. Jer to nije fair i nije okej da itko ispašta zato što ja ne mogu ostvariti neki svoj cilj, zamisao tog dana, tog tjedna, tog mjeseca. A oni su najbliži i oni onda nadrapaju. Tako da imam ga i pokušavam biti što bolja i bolja i bolja i trudim se. A dejtanje u tvojim godinama? Kako se razlikuje od tebe prije i sad? S obzirom da si s godinama dobila, kako smo ustanovili, samopouzdanje i drugčije zračiš i privlačiš. Šta se promijenilo? Šta, ja mislim... Je li teže ili lakše? Mene ti niko ne zove na dejt. Kužim. To se ne događa. Znaš kako to frajer treba biti. Da, a pa dobro, Znači, prirodnu selekciju odrade prije neke dođe do tebe. Pa ja mislim da to treba baš biti hrabri frajer. Ja niti ne zračim da pošto sam zauzeta,
ne zračim da bih privlačila, a i kad sam slobodna ja uvijek želim biti lovina, Da. a oni lovci, a volim da je to sve jako suptilno i ništa pomodno, moderno ne prihvaćam i ja sam old fashion i želim popiti kavu ujutro i tako. A koje ti tipa 5 red flagova kod frajera? Red. Znači ono, najveći ne ikad. Platit prvu kavu. Da ti platiš Da, prvo. katastrofa. Ok, dobro. Ne, nikada. To ne prvo, slažem se. Loš miris. Ok. To mi je, u stvari, Ja čak ne volim ni previše parfema, čak je dobar parfema meni previše miris ga... je sve. U stvari to mi je, miris mi je, kavu bi možda još kao slučajno se nešto dogodilo. To pa... Ostavio novčanik doma, Da, ok. ne, loš miris. Znači to mi je onako... Dobro, Ne, to, ajde imaš ih još 3. Još 3. Kad nije ambiciozan, realno to je red flag. Pa to je pod normalno da mora biti, jer taj Dobro, inače ok, to bi kao ne mi prišao. spominjamo, sad ove gluposti kao, Ne, ok. ne, pa taj da se ne bi niti usudio prići. Mislim svakako da mora biti ostvaren to bez daljega, ali to je nešto što bi išlo u... To bi se u prirodnoj selekciji već... Da, to se dogodi negdje tamo na putu, na autoputu. Čekaj, što još? Volim da frajer ima stila, volim. Dobro. Znači, ako stilska greška. Ok, ja ne bi mogla preći preko toga griza nokta. Evo, niti ja. Da, i to, eto. I da to. A kada ti frajer nema vozačku, to ti je okej? Isus, kako si to osjetila? Pa mislim, da. Ja ti razmišljam o takvim stvarima. To bi bilo katastrofa. Ne, mislim, to nikako. Mislim da bi on brzo opisao vozački da se jednom provoza s tobom. Ja sam se nedavno vozila s tobom na put. Ne, taj bi isto otpao na autoputu, ali neko bi ga vozio. Ne, taj ne bi postojao. Ne bi došao. Dobro, ili imaš neku anegdotu iz dating life-a? Ne moraš nam reći da je to iz prošlog života, sadašnjeg života. Ne, baš ne. A ono najcool date na kojem si bila ikad? Mi sad strateški. A je, sad. Djeca me gledaju, ne znam. Ima. Neka romantika. Rekli se da si old fashion, znači ono najromantičnija gesta koju ti i ti jedan frajer. Sad to bi stvarno bilo jako intimno. Bilo ih je lijepih. Stvarno ih je bilo, u to se zaljubljujem i kad god se naljutim, u to se opet zaljubim. A kako si kad si zaljubljena? Jako. Jel si perfekcionista i u ljubavi ili se tu totalno prepustiš? Ne, jesam. Ne opustim se nikad. U ničemu. Apsolutno volim imati kontrolu i to je veliki problem. Nikad se nisam pustila do kraja. A sad... jesam, upustila sam se, pa sam se razvela. To je prošli život, to ne spominjamo. A dobro je, mislim Znači to je prošla era. Ovo je tvoja najbolja era, tako da o prošlosti ne pričamo. A reci mi, tvoje 2 djece sad već i dejta. Jel se tu upličeš? Jel tu isto perfekcionizam ili tu kao puštaš, šta se tresiš? Ne, tu prihvaćam, ja sve prihvaćam. Apsolutno sam mama koja sve prihvaća. Prvo dijete ima svog dečka, sretna je, zaljubljena, niti smijem znati, niti pitam, niti me se pita. Što manje znaš ti je bolje, realno? Ma da. To, sin, ne znam ništa o njemu, on mi apsolutno ne komunicira na tu temu sa mnom. Vjerojatno će samo jedan dan doći i reći, to je to. Mislim, bojim se to. To ti, okej. To mi je sin. Dobro, okej. Da. A ova mala neće dejtati jer neću dozvoliti, zaljubljena sam u nju. Da. A da, realno Tessa je frajerica. Da. Ona i kad će dejtat, ona će tu voditi igru, tako da njoj će tu život nemamo biti pjesma. A reci mi sad, bližimo se kraju našeg podcasta. Imaš li neki savjet ženama koje možda prolaze sličnu situaciju koju si ti prolazila kad si započinjala žurnal? Imaš neke savjete za njih? Pa evo, nekako da sumiram cijeli ovaj razgovor. Rekla bih prvo da bi trebale biti hrabre. Da bi trebale vjerovati u sebe. Da bi trebale imati svoj krug velikih ljudi, kao što sam ga ja imala. Ti fakat imaš kvalitetan krug. Da, imam baš kvalitetni ljudi, prijatelje i da me pitaš sada, da mi oduzmu sve. Da. Ja bih rekla, uzmite mi sve, samo mi ih ne dirate. Da. Znači, jer bez njih zaista ne bi opstalo. Uopće ne bi postojala. Moje biće ne bi egzistiralo bez obitelji, bez roditelja, ne djece, a pogotovo bez prijatelja koji su tu apsolutno bili za sve. Njih nekoliko koji su mi maltene
spasili život i digli me sa koljena, to nema cijenu. Znaš, ja mislim da ti, ali zato što moram imaš nešto taj reći, krug. jako je važno da do te godine do koje sam ja došla sada, to se ne može dogoditi u jedan dan. Ti prijateljstvo moraš njegovati. Da. A ljudi to zanemaruju, misle, malo tu su. Ne, ljudi se trebaju zalijevati, maziti, voljeti. Svi to volimo. I svi to volimo i to naša duša prepoznaje. Sve ostalo, ništa. Ovo tu sve, to je tako sve nebitno. Da. Ako ti nemaš gdje poslije otići na kavu s nekim, na čašu bijelog vina, na večeru, ako nemaš koga nazvati, isplakat se, ako ti taj netko ne voli i ludu, i blesavu, i šašavu, i svakakvu. Da. Čemu smisao svega ovoga? S kim da uživamo u lijepim stvarima? Da. A pogotovo u lošim. Onaj koji je s tobom u lošem. Ma dobro, u dobrim stvarima može biti bilo ko. Da, ali ima i ljudi koji ne mogu s tobom biti niti u dobro. Znaš, jer prokleto je to nešto ljudima kada osjetiš da mu nije drago da ti je okej. A meni to nije desilo s mojim ljudima nikada. Oni žive moju sreću, a to kad osjetiš, ja sam vrlo intuitivno biće i mislim da je to neki put kojim ću nadalje samo ići i osluškivati i slušati, jer dosad sam osluškivala, ali nisam primjenjivala. Nije se desila osoba blizu mene koja je meni zaista bliska, a da nije osjetila istinski moju bol i moju sreću. A to je meni najvažnije. Mislim da ti to neka tvoja čara, zato što nama izvana izgleda kao ti nikad ne hajpaš svoj projekt unaprijed. On se samo dogodi i misli kao niko nije znao. Ali to vjerojatno što ti to dijeliš sa svojim tim uskim krugom ljudi. Ja čak, meni znaju moje cure reći, pa imam i pola stvari, ne znamo šta ti radiš. Ja kažem, to je posao. Ja želim znati kako si ti želiš znati kako sam ja, ajmo pričati o nama. Sve ovo tu je materijalno. Znači, mi smo tu svi nešto se spojili da bi neki projekt stvorili koji će sutra možda donijeti ne znam šta. Ali moj život je sasvim nešto drugo. Je lijep žurnal i to sve da, svakako, ali moj život su moji ljudi. I sebi, da moram vagati, birati, sve ostavljam, samo ostajem s njima. A čemu se najviše veseliš ovo ljeto? Da završimo u najljepšem moodu. Veselim se tome da je jedna odlična godina, ali intenzivno teška i za mene i da kad pogledam projekte da kažem wow. Da. Veselim se da sam sa svima na broju, da su mi svi moji bitni ovdje. I veselim se da ću s njima uživati ovo ljeto, da ću biti sve jednu osobu, da ću im posvetiti svoje vrijeme, da ću biti u svojoj oazi mira u Istri i da ću si uzeti 7 dana Dubrovnika. Ok, to je sign me up. Tamo se vidimo na plaži. I veselim se da ću uživati, da sam došla u fazu da uživam u tako malim stvarima, da vidim to more, da ga osjetim i to sunce i tu pticu i tu toplinu. Znači ti ćeš isključiti mobitel ovaj godišnji? Znaš šta, on će biti tu, ali jednostavno zašto bih se ja trebala javiti svaki put kad me netko zove? Di piše da smo svi dostupni uvijek. A dobro, ti već imaš i uhodan tim ljudi, tako da im možeš malo. Ja želim biti dostupna sad sebi i želim biti s ljudima koje volim i to je to. Baš mi je drago. Veselimo se još boljoj eri. Da, ja se tebi zahvaljujem na tome da ćeš biti naša domaćica. Host. I želim da imamo odlične goste i želim da razvalimo s ovim projektom. Ja se nadam. I jako sam iznenađena kako si ovo dobro odradila. Baš ti hvala. Wow. I hvala svima ovdje i odlična smo ekipa i ajmo, to. Idemo. The end.